Reka mbasuhuze mbaha ikaze mwebwe mudukurikiyeho muri hirya no hino hagiye hatandukanye, twizere ko mumeze neza cyane mu byo muri gukora byose. Tubaha ikaze rero kuri uyu muyoboro ugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa muri politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bivugwa hirya no hino ku isi, twibanda cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Birumvikana twayizake neza mbaye ikaze. Reka tudatinze twinjire muri aya makuru atugezeho kano kanya avugwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amakuru avuga kuri Generali Masunzu. Uyu nguyu akaba rero amaze igihe avugwaho kugirana ibibazo na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu minsi ishize mwarabyumvise yuko yaba yarafunzwe ndetse anitabwa i Kinshasa ashinjwa ibyaha birimo ubugambanyi. Bamwe bakabihuza bavuga bati kuba ari umunyamurenge cyangwa se nyine ari uwo mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu Burasirazuba bwa Kongo, yaba ari bimwe mu byo azira, bavuga yuko ngo yaba haba amakuru abo mu ruhande rwa M23 ndetse na Twirwaneho kugira ngo babe bakomeza kugenda batsinda urugamba, kubera ko M23 ni ihuriro cyangwa se ni umutwe wakomeje kugenda uzengiriza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bigiye bitandukanye, kuva wafata umujyi wa Bunagana mu minsi ya mbere ku ikubitiro 2021 yubuye imirwano kugeza uyu munsi bwagiye ifata ibice byinshi cyane birimo n'umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, n'ibindi bice ariko bigiye bikomakomeye, nubwo minsi ishize yikuye muri Uvira kubwo kugira ngo ihe umwanya inzira y'ibiganiro ndetse n'ibindi bitandukanye byo gutanga agahenge muri iyi mirwano ikomeje kugenda ihanganisha FARDC n'ihuriro ryabo ndetse na M23 ariko na Twirwaneho. Hanyuma rero Generali Masunzu kugeza ubu ngubu amakuru yatunguranye amuvugwaho nuko yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Akaba ari umwanya yaragiyeho nyuma yuko mu minsi ishize n'ubundi yari afite inshingano zo kuyobora akarere ka gatatu ngira ngo ka gisirikare, aho bivuze ko abayobora intara nyinshi cyane zo muri Kivu zo zitandukanye zirimo Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, intara ya Chopo, aho Katanga ndetse n'ahandi henshi. Hariya rero akaba ari umwanya ubukomeye cyane. Rero abantu bongeye gutungurwa no kuba yahawe izindi nshingano zo guhagararira ubutasi ariko nk'umuyobozi mukuru wungirije muri FARDC. Birumvikana uyu mwanya rero kuba yawuhawe ni ibintu nabonye abantu batangiye gutanga ibitekerezo bitandukanye, bavuga bati rero uyu Generali Masunzu yaba yahawe uyu mwanya kugira ngo bimworohere kuba yagenda ashakisha amakuru mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo mu banyamurenge, dore ko nabo nyine ari umunyamurenge. Bamwe bakavuga bati rero yaba afitemo inshuti zizajya zimuha amakuru y'ubutasi y'imbere kugira ngo bibe byamworohera kwikiza abayobozi bakuru muri Twirwaneho ndetse no muri M23 muri iki gihe leta ya Kongo yore itorohewe n'urugamba iri guhanganamo n'irihuriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 ririmo na Twirwaneho muri rusange. Bikaba byabafasha kugenda batsinzira cyangwa se bica abayobozi bakuru muri iyi mitwe igiye itandukanye, Twirwaneho ndetse na M23 nk'uko babigenje mu byashize ubwo bicaga Koloneli Makanika umuyobozi mukuru wa Twirwaneho, ndetse nyuma yaho mu minsi ishize nabwo bakaza kwica Lieutenant Colonel Biringoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare wiciwe i Rubaya mu gitero cya drone, aho benshi bavuga bati leta ya Kongo yaba yarahinduye umuvuno ishaka kugenda ishakisha uburyo bwose yaba gukoresha ubutasi yaba gukoresha ndetse n'amadrone bari gukoresha cyane cyane muri iyi minsi. Ni inkuru rero yatunguranye cyane ivuga ko General Masunzu yagizwe umuyobozi mukuru wungirije mu butasi bwa gisirikare bwa leta ya Kongo mu gihe nyamara tuzi yuko ari mu mazi abira cyangwa se ari ahantu hatamenyerewe. Hanyuma abandi bakabihuza no kuvuga bati leta ya Kongo iragira yereka amahanga n'isi ko nta kibazo ifitanye n'abavuga ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge, ishinjwa kuba muri iyi minsi iri kugenda yica umusubirizo. Murazi ko amashize iminsi imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se societe civile ziri kugenda zamagana bikomeye leta ya Kongo n'ubutegetsi bwayo kuba buri kugenda buvuga ibitero buhumyi mu baturage batuye mu bice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane bagenda bicwa umusurizo abiganjemo abanyamurenge. Ibitero rero bikaba byaragiye bigabwa na drone zimaze iminsi, kandi ko ari ibyaha by'intambara muri rusange. Ntabwo ari aho gusa kandi birakurikira n'ubundi amakuru avuga ko no muri Kivu y'Amajyaruguru naho leta ya Kongo yagiye igaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage harimo za Rubaya, za Mushaki, ndetse bikaba binagambirira kwica abayobozi bakuru ba M23. Reka rero tuve kuri iyo nkuru n'ubundi ivuga kuri Generali Masunzu, tuje kuri ngi ivuga ko ihuriro rya Wazalendo y'ibita Coalition Nationale des Volontaires pour la Défense de la Patrie
akaba ari Wazalendo, ni umutwe washinzwe cyane cyane ushyirwamo imbaraga na Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, minsi ishize ubwo bari basumbirijwe cyangwa se bamerewe nabi cyane mu rugamba bari bahanganyemo na M23. Icyo gihe nibwo yashinze Wazalendo, ariko akavuga yuko ari umutwe w'abanyagihugu cyangwa se abakunda igihugu bishyize hamwe ngari abaturage b'abasivile kugira ngo barebe ko ngo bakirwanaho mu guhangana na M23 ndetse n'ibindi bitero ngo bituruka ku mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko abicungira hafi bakagira ngo bakabona ko ari ukugira ngo leta ya Kongo ishakisha imbaraga zabafasha guhangana na AFC M23. Reka rero tujye kuri iyi nkuru. Ihuriro rya Coalition Nationale des Volontaires pour la Défense de la Patrie Wazalendo ryatangaje ko ryirukanye kandi rikura burundu mu banyamuryango witwa Willy Mishiki. Uyu mugabo yaramaze iminsi atangarije ikinyamakuru TV5 Monde ko Wazalendo ifite gahunda yo kugaba ibitero bikomeye cyane ku mujyi wa Goma, byaba ngombwa ngo bakawisubizaho wambuye M23. Nubwo benshi bavuga ko ari urugamba rwabatwara igihe kinini cyane cyangwa se ntibinabashobokere kubera ko na M23 ubwayo kugira ngo ifate umujyi wa Goma, umujyi maranye igihe gisaga umwaka cyangwa se umwaka urenga, nabo bwabo ntabwo ari ibintu byaboroheye. Babanje kugota uyu mujyi, bafata ibice bya za Masisi, binjira za Nyiragongo, binjira za Karehe, ibice byose bikikije uyu mujyi wa Goma. Babona kwigarurira bamaze kugotera hagati coalition ya FARDC, no kuvuga coalition nyine irimo Wazalendo, irimo SADC, irimo abacanshuro b'abazungu, irimo FDLR, bose bari birunze muri uriya mujyi wa Goma, yewe n'abasirikare b'abarundi. M23 yabagoteye hagati iyo gihe iragenda imaze kubona ko neza yizeye ko ibice byose bikikije umujyi wa Goma, imaze kubona ko nimara kubagotera hagati cyangwa se nimaze gutangiza urugamba rwo gufata uyu mujyi wa Goma, bari nta handi bari bubone bahungira, bari barimo hagati nk'uruziga nk'ururimi cyangwa se icyo gihe niko byaje kugenda nyine, n'ubundi birangira ibafatiyemo hagati ibacucumiramo aho ngaho, nibwo yaje gufata uyu mujyi wa Goma. Mu cyo benshi bise ko ari operation ya Rugondi Hene, niko operation nk'izi ngizi bazita, cyangwa se ko kugotera hagati ukabura ahantu wihindira. M23 aje kubarikura nyuma, nibwo twagiye tubona abacanshuro batangiye kugenda bisuka bahungira mu Rwanda bashaka inzira yo kugira ngo bambuke bahunge. Tubona nibwo hafashwa bitwa ba General Gakwerere bo muri FDLR, nta yandi mahitamo bari bafite. Tubona SADC imanika amaboko ivuga iti biranze turashaka gutaha, nibwo basabye ubuhungiro basubira iwabo. Abandi muri za Afrika y'Epfo, za Tanzania, za Malawi babonye ko nta yandi mahitamo asigaye. Hanyuma rero nibwo M23 yafashe umujyi wa Goma. Hanyuma rero uyu Willy Mishiki yaramaze iminsi atangaza ko ngo ashaka gufata uyu mujyi wa Goma bakawisubiza babambuye M23. Ariko aho ngaho yakoreyemo ikosa, niko twavuga, kubera ko nyine yatangaje ko ari bo bagize uruhare mu kugaba igitero gikomeye cyagabwe mu mujyi wa Goma kigambiriye kwica abayobozi bakuru muri AFC M23 ndetse n'umuyobozi n'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wasimbuwe na Tshisekedi, akaba ari Joseph Kabila, kubera ko ibisasu byarashe hafi y'inyubako zabo. Icyakora cyo bihitana umuzungukazi cyangwa se umufaransakazi witwa Karine, umuyobozi w'ishami rishinzwe abana ryita ku bana UNICEF hariya mu mujyi wa Goma. Igitero cyanahagurukije isi yose, cyane cyane nyine abo mu miryango nk'ubumwe bw'i Burayi, Abafaransa, imiryango irimo itandukanye bagiye bavuga yuko bamaganye kino gitero mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero kuva batangaje ibyo ngibyo, kuko n'ubundi imbere yaho gato kwikubitiro M23 yari yatangaje yuko iki gitero cyaje giturutse mu ruhande rwa leta ya Kongo n'abasirikare babo ba FARDC. Leta ya Kongo nibwo twagiye tubona mu minsi ishize, nyuma yaho itangaza ko iki gitero atari yo kigabye ahubwo ko nayo ngiri mu iperereza. Rero birasa naho ibyatangajwe na Willy Mishiki byo uko iki gitero baba barakigizemo uruhare byabaye nko kwivamo cyangwa se kumena amabanga ya leta ya Kongo. Reka tubanze tujye kuri iyi nkuru kugira ngo tubisanishe neza. Mu nyandiko yashyizweho umukono ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026 i Kinshasa, ihuriro ryavuze ko Mishiki yavuze amagambo ngashobora guteza ubushyamirane kandi atabanje kuganirwaho n'ubuyobozi bwa Wazalendo. Hanyuma rero ngaya magambo akaba yaravuzwe cyane cyane mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru TV5 Monde, aho yaravuze ko hari abarwanyi ba Wazalendo bateguwe hafi y'umujyi wa Goma mu rwego kugira ngo bigarurire uyu mujyi nk'uko nayimaze kubikubwira, kandi ko ngo bafite imbaraga nyinshi cyane. Ayo magambo rero ngo ateje polemique cyangwa se ateza gushyamirana gukomeye cyane. Hanyuma rero Wazalendo ikavuga ko kuva ubu Willy Mishiki, uyu mugabo Willy Mishiki nyine wari coordinateur cyangwa se umuhuzabikorwa anashinzwe n'ibijyanye n'ubuvugizi niko navuga muri Wazalendo, ngo nta gifite uburenganzira n'ububasha n'ikindi cyari cyose
cyo kuvugira cyangwa se guhagararira ihuriro rya Wazalendo ngo kuva kuri uyu munsi nyine ntabwo ibyo ngibyo akibifite yabyambuwe. Hanyuma Wazalendo ikavuga ko babimwambuye kubera amagambo yatangaje aba agendanye no kuvuga ko Wazalendo ifite gahunda yo gutera Goma. Abenshi bakavuga bati si ibingibi byamukoraho bite cyangwa se byageza ku rwego rw'uko bamuhagarika mu nshingano zo kuba yari umuyobozi cyangwa se yari umuhuza bikorwa muri Wazalendo cyangwa se harimo ikindi kintu. Reka rero tubanze tuvuge ko ngo mu gihe rero ngo hagishakishwa undi muyobozi mushya wahabwa izi nshingano zo kuyobora inama y'abakuru b'ihuriro cyangwa se conseil de sage, babaye izi nshingano bazihaye witwa nde? Ni umugabo witwa Jacques Katuranya, niwe wahawe kuyobora Wazalendo muri ubwo buryo cyangwa se nk'umuhuza bikorwa cyangwa se cyitwa conseil de sage. Rero ngo mu gihe babaye bashyizeho Jacques Katuranya baraba bashakisha undi wasimbura Willy Mishiki. Kugeza ubu ariko ntabwo baratangaza niba nyuma yo kwamburwa izo nshingano ari butabwe muri yombi cyangwa se ari ibihano runaka yahabwa. Inkuru rero abenshi bayisesenguye bavuga bati kuva kijya hanze muri aka kanya gashize bavuze ko ibi bitewe nuko yamenye ibanga ryo kuba FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo ariyo cyateguye kikanagaba igitero gikomeye cyane cyagabwe mu mujyi wa Goma kigambiriye abayobozi bakuru muri AFC M23 cyane cyane witwa General Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, akaba nawe baravugaga ko aherereye muri umujyi wa Goma. Nanone undi wa kabiri akaba ari Corneille Nanga, umuyobozi mukuru cyangwa se inshinzwe bya politiki muri rusange nyine n'ibindi byose by'ubuhuza bikorwa muri AFC M23 ari nawe washinze AFC. Corneille Nanga nawe bakaba bari bamugambiriye kugira ngo bamuhitane bakoresheje izi drone. Undi wa gatatu akaba ari Joseph Kabila, nawe bavuga yuko akorana na AFC M23 ngo yaba anabaha inkunga cyangwa se n'ubundi bufasha bugiye butandukanye, nawe bavuga yuko ari ahangaha mu mujyi wa Goma. Impamvu yo kubisanisha nuko n'ubundi iki gitero cyagabwe hafi y'ingo zabo ariko kikarasa ku nzu y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi EU, kikanahitana umugore witwa Karine, akaba rero kugeza ubu yaramaze kwitaba Imana agapfana n'abandi basivile babiri. Rero byose bikaba ari imwe mu byabyukije uburakari bw'ibihugu by'i Burayi cyane cyane nyine by'abazungu, bavuga yuko ibingibi ari ibyaha bikomeye cyane. Ari nayo mpamvu Ubufaransa bwatangaje ko ubutabera bwabwo bwatangije iperereza karundura kugira ngo bamenye neza uwagabye kino gitero, nibaramuka bamumenye abe yanafatirwa ibihano bitandukanye. Aha rero benshi bakavuga bati kuba Willy Mishiki yaravuze ko Kongo yagize uruhare muri iki gitero, byaba ari bimwe mu bimukozeho kuvanwa muri izi nshingano kubera ko yabaye nk'ushyira hanze ubutegetsi bwa Kisekedi bwateguye bukanagaba kino gitero mu mujyi wa Goma, kandi ko aya makuru aramutse abaye kuri koko byanyabyo byakora kuri Kisekedi n'ubutegetsi bwe muri rusange, kuba koko bingibi nyine bigize icyaha cy'intambara birumvikana mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byaba binashimangiye neza ko n'ibitero bimaze iminsi bigabwa mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru byose byaba bigize ibyaha by'intambara, kandi ko byaba biri guhama n'ubundi ubutegetsi bwa Kongo muri rusange. Hanyuma rero andi makuru yerekeranye n'imirwano ari kuvugwa, leta ya Kongo ikomeje kugenda igaba ibitero bikomeye cyane ahitwa Poezero muri Kivu y'Amajyepfo, Plaine de Ruzizi, ahitwa Gakenke, Mikenge, hose hari kugenda humvikana ibitero bya za drone nyine zigabwa ziturutse mu ruhande rwa FARDC. Ibyo bitero biri kugenda bigabwa biri mu bufatanye n'ubundi bwa Wazalendo, FARDC, FDL, abasirikare b'abarundi, ariko bari kugenda bahunga amasigamana. Ninkubwira ngo niba ari abantu bari guhunga cyane biruka cyane kibuno mpamaguru cyangwa se barwana kinyuma n'abasirikare b'abarundi. Bamwe bari guhunga bakoresheje inzira zigiye zitandukanye bagasubira iwabo i Bujumbura, abandi bari guhungira imbere mu gihugu muri Kivu y'Amajyepfo berekeza iyo za Baraka n'ahandi hajya hatandukanye. Ariko n'ubundi leta ya Kongo igakomeza kugenda ikora amaramforo cyangwa se izana abandi basirikare ku rugamba kugira ngo barebe ko bakikiza M23 ndetse natwirwanaho babona yuko nayo yakajije umurego muri iyi mirwano. Rero ni inkuru zivuga yuko kugeza ubu n'ubundi ku munsi w'ejo hari drone y'ingabo za leta ya Kongo FARDC yagabye igitero mu gace ka Mikenke gatuwe n'abanyamurenge cyane. Agace ka Mikenke kamaze iminsi karaswaho bikomeye cyane n'uruhande rwa FARDC ndetse n'abasirikare b'abarundi bafatanyije na za FDLR na Wazalendo.
ariko rero amakuru atubwira ko iki gitero kitabaguye neza cyane kubera ko kuva bahageze M23 yabakijeho umuriro bakwirwa imishwaro cyangwa se bashwiragira bajya hirya no hino nyuma yo kuraswaho bikomeye n'abarwanyi ba M23 na twirwaneho. Amakuru akavuga ko ndetse nyuma yuko nubundi na mbere yaho gatoya muri bice hari haguye umukoroneli witwa Justin uhagarariye umwe mu bayobozi bakuru muri Hibu Special Force cyangwa se nyine abasirikare b'umutwe udasanzwe muri FARDC akicwa bikanaza no guca igikuba muri FARDC kugeza ubwo yatangiye kugenda ari gutegura ibitero bikomeye cyane kugira ngo irebe ko yahorera uyu musirikare. Rero na nyuma ye amakuru avuga yuko hari abandi basirikare bato bo mu ruhande rwa FARDC baba bariciwe muri iki gitero cyagabwe Imikenke, kandi ko kugeza ubu ngubu hari icyuho gikomeye cyane bitewe n'abo basirikare bagiye bicwa nyuma y'uwo ngo witwa Colonel Justin nk'uko amakuru agenda abivuga atandukanye. Hanyuma rero nk'uko amakuru yizewe aturuka muri ako gace atugira habivuga ngiyo drone y'ingabo za leta Kongo FARDC yarashe ibisasu mu masaha y'igicuku cyo ku munsi w'ejo ahagana saa 7 z'ijoro. Nubwo ibyo bisasu byaraswaga mu gace gatuwe n'abaturage, amakuru yibanze agaragaza ko nta bikorwa remezo byangiritse, ariko hakaba hari abasirikare batandukanye bo mu ruhande rwa FARDC kandi ngo barenga 5 baba bariciwe muri iyi mirwano. Rero umwe mu baturage watanze ubuhamya avuga yuko mu by'ukuri ngo icyo gitero cyari igitero gikomeye cyane kandi ko ngo abaturage bagerageje nibura ngo guhunga, ariko kubw'amahirwe ntibahasiga ubuzima. Ndetse ngo binangira nta mazu aharasiwe, ariko icyo ngo ngo agatangaza ko ku ruhande rwa FARDC hari abasirikare bahaguye atatangaje nyine umubare. Birumvikana koko nyine ni umuturage. Icyo gitero kikaba cyarabaye nyuma y'ibindi byabaye mu ntangiriro z'icyumweru gishize, aho ingabo za FARDC zarashe ibisasu mu bice bitandukanye bya Minembwe. Amakuru agaragaza ko za Gakenke, za Mikenke, rumva za Mitamba, za Karingi, murabizi Karingi naho haruka kubera imirwano ikomeye cyane. Nungura imirwano ikomeye cyane yanasize habi cyane ingabo za leta Kongo, ari nabwo hatangiye kumvikana amakuru yuko ingabo z'abarundi ziri kugenda zihunga umusubirizo, kuko mwanabonye audio cyangwa se amajwi agaragaza umusirikare w'umurundi avuga ko bamerewe nabi cyane, ati tumerewe nabi, dufite naho duhungira, dufite aho twihisha, dufite ibyo kurya, ati kiriho cyo nuko aho umuntu ahagaze wese umusirikare w'umurundi ari guhagarara ahari nta kindi cyo gukora. Aho rero ingabo za FARDC ngo zarashe ibisasu mu bice bitandukanye bya Minembwe, ariko byose bisubizwayo n'abarwanyi ba M23 bafatanyije na twirwaneho. Kugeza ubu rero akarere ka Minembwe k'imisozi miremire nyine aho ngaho imurenge muri rusange bimaze igihe hari imirwano ikomeye ihanganisha M23 na twirwaneho bafatanyije barwana n'igisirikare cya leta gifatanyije na Wazalendo FDLR. Ndetse hakaba n'amakuru avuga yuko haba hari ingabo za SADC zirimo hariya. Murabizi yuko mu ngabo zarwanaga zifasha leta Kongo za SADC ubundi hari higanjemo iza Afrika y'Epfo mbere yuko M23 nyifata umujyi wa Goma, hakaba harimo iza Malawi. Ntabwo iza Tanzania zigaragaje cyangwa se muri iyi mirwano nyine zabonekaga, ariko noneho muri Kivu y'Amajyepfo amakuru avuga ko muri iyi minsi hari ingabo za SADC, ariko zikaba ari izihe za Tanzania, nubwo ku rugamba cyangwa se ku mirongo y'urugamba zitagaragara cyane, ndetse leta ya Kongo inavuga ko iri kuzishinja ubugwari kubera ko zitari kubafasha neza cyane kwikiza no guhangana na M23 ndetse na twirwaneho. Hanyuma hakaba n'amakuru avuga ko hari abacanshuro buriya mugabo Prince, ariko bo ngo bagakora mu bigendanye na tekinike nyine no gutoreza mu buryo bw'ikoranabuhanga batagira ku kibuga cy'imirwano imbere, ari naho benshi mutabona ko nyine bagaragara cyane ku mirongo y'urugamba. Abasesenguzi rero ibibazo by'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo baragaragaza ko ikoreshwa rya drone mu bikorwa bya gisirikare rigenda ryiyongera muri iyi minsi. Twabonaga ko leta ya Kongo iri gukoresha drone cyane, ariko M23 nayo muri iyi minsi iri kugenda ikoresha amadrone kugira ngo ihangane n'ibitero bikomeye cyane bya drone za FARDC, aho iri gukoresha indege z'ubwoko bwa za kamikazi n'izindi, ariko cyane kanakoresha rya koranabuhanga ryayo ryo kuburizamo ibitero byo mu kirere rya radar, cyane cyane rero mu kugenzura cyangwa se kurasa ibice bituwe n'abanyamurenge, niho hari kugenda hakoreshwa drone z'uruhande rwa FARDC. Icyakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kugaragaza impungenge z'uko ikoreshwa ry'izo ntwaro cyangwa se drone mu bice bituwe n'abaturage ishobora kuzateza impfu nyinshi, kandi ko amahanga adakomeje kugenda birebera hafi, nubwo tubona amatangazo ya hato na hato ya buri munsi, aho na imiryango nk'ubumwe bw'Uburayi, mu bihugu bikomeye nk'Ubufaransa, ibihugu n'Ububiligi bwarabitangaje, nubwo nabwo bushinzwe gufatanya na FARDC cyangwa se na leta ya Kongo,
bose bavuga yuko ngo bari kwamagana ibitero bya drone byo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko bikarangira bigarukiye mu matangazo gusa, nyamara nta gishyizwe mu bikorwa cyangwa se ngo baze bagenzure neza ibyo bitero uko bimeze, ndetse niba hanafatwa n'ibihano bifatwe, ahubwo ukabona ko bikomeza kugenda bikaza umurego uko bwije nuko bukeye. Reka nsoreze ahangaha, dusoreze ku nkuru ivuga yuko abasirikare ba leta ya Kongo FARDC ngo ahitwa Ikisangane bari gutozwa n'ingabo zirimo n'iz'Ubufaransa, ngo hari imyitozo ikaze cyane. Amakuru angeraho, imyitozo karundura igambiriye kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 mu bice cyane cyane byegereye hariya Ikisangane, kugira ngo bakomeze wa mugambi wo kwica abayobozi bakuru muri M23. Iyo myitozo rero ngo ikaba imaze hafi icyumweru, irimo abakomando cyangwa se abasirikare bakomakomeye mu ruhande rwa FARDC n'abandi bambari babo barimo za FDLR, bose bari gufatanyiriza hamwe kugira ngo barebe ko bakikiza M23. Niyo makuru ari kugenda ahavugwa. Reka mbashimire cyane, mbabwire ko amakuru dukomeza kugenda tuyabakurikiranira akantu ku kandi, intambwe ku ntambwe, yuko ibintu byifasha hano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko no hirya no hino kuri iyi si muri rusange. Nitwa Isaac Neza, ndabashimiye. Mukore subscribe, mukande like, mukande share uyu muyoboro dutangijeho aya makuru agiye atandukanye, dukomeze kugenda twaguka muri rusange.